Manchester United iri mu nzira yo gutungurana ku isoko ry'igura n'igurisha aho yegereje kwibikaho rutahizamu Benjamin Sesko ukina ikipe ya Leipzig. Nubwo Newcastle United yari imaze gutanga amafaranga menshi cyane kurusha United, uyu musore w'imyaka 22 ngo yiteguye kuva mu kipe ya Leipzig akerekeza kuri Old Trafford. Iki ni ikimenyetso cyerekana ko Manchester United ishaka guhindura amateka yayo mu busatirizi nyuma y'imyaka ibiri idafite rutahizamu hamye ushobora kwinjiza ibitego byinshi. Mu gihe Newcastle United yaratanze miliyoni 82 z'amayero hamwe n'inyongera miliyoni 2 n'igice z'amayero, Manchester United nayo yahise yihutira gutanga miliyoni 75 z'amayero hamwe na miliyoni 10 zose z'amayero nk'inyongera izagendera ku bintu bigiye bitandukanye hakubiyemo no ko Sesko azitwara mu ikipe ya Manchester United. Nubwo amafaranga Newcastle United yatanga ari menshi cyane, icyemezo cya Sesko cyo gukina muri English Premier League ariko nyine yambaye umutuku cyashyize Manchester United ku mwanya wa mbere mu makipe agomba kwerekezamo. Sesko ngo arashaka umwanya uhagije wo gukina no kubaka izina, ngo kandi azi neza ko nyina Amorim umutoza mushya wa Manchester United barimo gushaka abakinnyi bashya bo kubakira ikipe nshya. Sesko si ubwa mbere Manchester United mushatse. Uyu musore utagira ubwoba ureshya na metero 1 na santimetero 95 amaze igihe kinini cyane yifuzwa n'ikipe kuva kera na kare. Ubu nibwo buryo bwiza bwo kumwegukana ku giciro kiri hejuru, ariko nyine gikwiye umukinnyi werekanye ubushobozi bwo gutsinda ibitego 39 mu mikino 87 yakina ikipe ya Leipzig. Uko yitwaye mu mwaka wa 2023-2024 yeretse isi yose ko afite imbaraga, umuvuduko, umutwe utsinda ndetse n'ubuhanga bwo gutsinda ibitego binyuze mu nzira zitandukanye. Kugurwa kwa Sesko n'ikipe ya Manchester United bitabishyira mu kaga ejo hazaza ha Rasmus Højlund kuri Old Trafford. Nubwo yaguzwe amafaranga arenga miliyoni 70 z'amapaundi, Højlund yatsinze ibitego bike cyane mu mwaka ushize. Ruben Amorim ngo yiteguye kumurekura ku giciro cya miliyoni 30 z'amapaundi mu gihe nyine Sesko yaba ari usigaye yataka izamu. Højlund ashobora kugurishwa cyangwa se akaguma muri Manchester United nk'umusimbura we, ingingo itarigeze itekerezwaho ubwo yazanwaga ko nyine yafatwaga nk'igisubizo mu busatirizi bwa Manchester United. Amorim amaze iminsi yubaka ikipe nshya, amaze kugura Matheus Cunha na Bryan Mbeumo mu busatirizi ndetse n'umwana muto cyane Diego Leon ukina yugarira ku ruhande rw'ibumoso. Yabwiye abakinnyi bane barimo Garnacho, Anthony, Sancho na Taylor Malacia gushaka andi makipe bakinira. Anasaba Casemiro akagirwa umukinnyi usimbura. Gusa ibikenewe biracyari byinshi cyane. Hakenewe umukinnyi wo hagati mu kibuga, umuzamu mushya ndetse n'umusimbura Kobe Boateng. Newcastle United yakoze ibishoboka byose kugira ngo yegukane Sesko, nyamara kuba nta sporting director bafite ushoboye byatumye batakaza uyu mukino. Ni ikosa rikomeye nyuma yo kubura abandi bakinnyi barimo Bryan Mbeumo, Joao Pedro, Liam Delap n'abandi. Ibi byose bigaragaza ko ari cyo gikomeye mu buyobozi bwayo. Ubu ikipe ya Newcastle ntinashobora kugurisha Alexander Isak kuko nyine nta musimbura bifite. Newcastle yari yaramaze kurekura Wilson ku muntu, isigara yizeye ko Benjamin Sesko azaba igisubizo cyiza cyane mu busatirizi bwayo. Kuba batamubonye bisobanuye ko ngubu bagomba kugumana Isak nubwo nyine bashaka kwigendera. Liverpool The Cops yaratanze miliyoni 110 z'amapaundi ariko nyine Newcastle United irazanga, kandi urebye n'isoko risigaje iminsi mike cyane ngo rifunge. Umwaka ushize United yatsinze ibitego bike cyane byanje n'imyaka myinshi cyane ishize kuva mu 1992. Amorim yabonye ko nta mwataka ikipe ifite bakemura icyo kibazo. Kugura Sesko ni ukugura umukino udasanzwe wo guhindura iyo mibare, bivuze ko amubona nk'imana y'ibitego yibera ku mukeba Erling Braut Haaland, si gusa ku gihagararo cyo ku mubiri ahubwo nyine no mu musaruro. Sesko afite imyaka 22 gusa, afite umuvuduko, imbaraga n'ubuhanga budasanzwe mu kunyeganyeza inshundura. Ibi byose bizamufasha gukina igihe kirekire mu myaka myinshi iri imbere, kandi iyo urebye ukanasesengura ushobora gusanga n'umukinnyi ndasimburwa mu busatirizi bwa Manchester United igihe kirekire. Naramuka abaye umunyabigwi muri English Premier League, Manchester United izaba yaraguze neza kandi by'igihe kirekire. Iyi transfer ni igikorwa Manchester United itegura kurangiza vuba cyane bishoboka. Guhagarara kigabo mu ntambara ku isoko yatsimbaniyemo n'ikipe ya Newcastle United no kuyitsinda ni igisobanuro cy'uko ubuyobozi bushya bwayo bufite gahunda. Ruben Amorim arimo kubaka ikipe ye kandi Benjamin Sesko azaba umutima wayo. Ni intambwe ikomeye yo gusubiza icyubahiro Manchester United, ikipe yahoze ikomeye ku isi yose. Ubuzima bushya bwa Manchester United buratangiye. Benjamin Sesko ashobora kuba umwataka wa Manchester United utangiranye icyizere cyinshi cyane, ariko nyine bitandukanye n'abandi kuko afite byose bisabwa ngo atsinde: uburebure, umuvuduko, ubwenge n'intego. Naramuka yitwaye neza nkuko nyine yitwaye muri Bundesliga, United irongera kuba ikipe itinyitse. Newcastle United yarashobewe nyuma y'aho Leipzig ihaye umugisha transfer yerekeza Benjamin Sesko mu ikipe ya Manchester United. United isigaranye inzozi zishobora kuba impamo. Ni inkuru itangiye ariko tutazi ko izarangira. Reka tubihanga amaso turebe ko uyu musore nagera kuri Old Trafford niba nyine azahindura amateka ya Manchester United.